with the ball, kaya nawa marunong dia hona. Grade 5. Under 17. Yeah. He's the second. I think they won the first one. Yeah. I think the senior semi-final. Yeah. And I did it in Goa in October. Alright.
Offside. Apa pelangi saya? Kapan?
Karena kegagalan dukun itu dilaku oleh suku Taring Hadis Kai Ono Allah tiga kai anaknya kalau video fana baiknya
ke wakoi di Palmariana toru ki he ono he ona toru tolo ono Toan,
Vanuatu.
dia hon ala bito ba inga fana ora te ke mo pimi tauka sete tau taimi kudu gane osipe ba ngi ni ga tau hopo atu ke fai no mari be taiki ya ora ko ma tau Double belt.
Servit! Servit! Jangan tapi hit. Jangan sama banyak. Jangan pikai dulu. Siya na loto. Ako tapos natin loto. Kasi hindi ko magdamay.
Semi-final Waki and IAD in Afghanistan.